Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah Teala ayette Bakara suresinin 252. ayetinde 152. ayetinde "Fezkuruni ezkurkum veşkuru li ve la tekfurun. Ya eyyühellezine amenu ista'inu bis sabri ve's salati innallaha ma'as sabirin." Allah Teala ayette "Mine zikir kılığız, min sizni zikir kılırmın. Hem mina şükür kılığız, hem küfürlük kılmağız. Ey iman getirişiler, yerdem alığız sabırlık bilen, hem namaz bilen, haklıkta Allah Teala sabırlar bilen buluşu." Allah Teala bu ayette uzun iske alırga zikir itirge buyura. Allah Teala'nı iske alu zikir itu nerse degende galimler anlattılar. Allah Teala'nı şuşu ayetleri eğer meni itaat bilen, g'ibadat bilen iske alsağız, min sizni iske alırmın özümnün rahmetim hem nimetim bilen degan ma'noda deb. Şulay aytdilar, eğer siz Allah'ını iske alsağız, onu danlab nimetleri üçün ol sizni iske alır, sizni danlab ona g'ibadat hem itaat kılganınız üçün. Şulay eğer siz Allah'ını iske alsağız, zikir etsəgiz, şükür kılıp birgen nimetlerine sizge ol sizni iske alır, şuşu şükürügüz üçün savab bilen, yani hayırlı cezalar hem cennet bilen. Şulay eğer siz Allah'ını zikir etsəgiz, iske alsağız, dua bilen ona yalvarıp, ondan sorab Allah Teala sizni iske alır, dualarınızga cevap verip, hem kirek eybirlerinizni sizge birip, hem dualarınızga cevap qaytarıp. Allah Teala'ga itaat, Allah Teala'ga buysunu, ol şuşu Allah'ını iske aluğa zikirge kire. Hem itaat Allah Teala'ga buysunu, ona g'ibadat kılıp iske alu, ol öz işine ala, Allah Teala'nı til bilen zikir itu, tesbih, zikirler, tekbirler eytunu. Şulay Allah Teala'nı iske alu, ten g'ibadatları bilen, gameller bilen, secde kılıp, ruku kılıp, hem izgi işler başkarıp. Şulay Allah Teala'nı zikir itu, iske alu, ona itaat itu, yürek g'ibadati bilen, yani yürek ışanuvu bilen, ihlaslık bilen, hem ışanular bilen, iman şartlarına meselen. Hem şulay Allah Teala'ga g'ibadat kılı buysunu ol, Allah Teala'nın büyüklüğü turunda uylav hem fikirlev. Hem şulay Allah Teala'ga itaat, g'ibadat, onu iske alu ol, Allah Teala'ga yalvarıp, Allah Teala'ga dua kılıp, hem ondan sorab. Hem şuşu itaat, hem g'ibadatlarının en ulusu ol, Allah Teala'nın büyüklüğü turunda uylav hem fikirlev. Allah Teala getirgen deliller turunda uylav, Kur'an'da bulsun, tiriklikte bulsun, Allah Teala'nın ayetleri turunda, Allah Teala'nın büyüklüğü, kudreti turunda uylav hem fikirlev, hem onu ululav, takdirin, kudretin bilu, hem anlav, hem fikirlev. Çünkü şuşu zikir, Allah Teala'nı kungilden iske alu, onun uluğluğun iske düşürüp, uylab hem fikirlep, başka zikirlerge, başka itaat, hem g'ibadatlarga nigiz bulup tura, hem şul Allah Teala'ga g'ibadat kılığa kitire. Allah Teala'nın ululuğu turunda uylav, fikirlev, onun kudreti turunda ayetleri, hem kitirgen delilleri turunda. Hem şuşu uylav, hem fikirlev, g'ibadatga kitire, tilimiz bilen zikirlerge, tenimiz bilen g'ibadatlarga, başka zikirler hem g'ibadatlarının ma'naları Allah Teala turunda ko'nglimizda uylav hem fikirlev bilen gine dürüst bula, hem şuşu eybir gine Allah Teala'ga inanuğa, yaqinga kitire, hem kişinin canın hem ko'ngilin İslam dininde, imanda tanışlıkka kitire, hem rahatlık kitire. Şundan başka tanışlık, rahatlık kişinin canında bula almay. Eğer ol Allah Teala'nın büyüklüğü turunda uylamasa, fikirlemese, ko'ngilinden Allah Teala'nı zikir etmese, dünyada bulgan barcha narsalar
Әдәм баласы өчен халык кылынган, яратылган. Һәм әдәм баласы Аллаһ Тәгаләнең мәхлукларының иң өстеннәреннән берсе. Һәм Аллаһ Тәгаләгә карата гына бәндә кул була. Башка һичбер нәрсәгә кул була, бәндә була алмый. Бер Аллаһ Тәгаләгә генә кул һәм аңа гына куллык күрсәтә. Әмма башка мәхлуклар Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән, киресенчә бәндәгә хезмәт итәләр. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям хадис китерә: "Ла завалу дунья әүхану гиндаллаһи мин катли раҗулин муслимин." Дөньяның юкка чыгуы һәм һәлак булуы Аллаһ Тәгаләгә җайлырак мөселман бәндәнең үтерелүенә, үлеменә караганда ди. Ягъни бу дөньялар, мәхлуклар барсы да бәндәгә хезмәт итү өчен. Шуңа күрә әдәм баласы куллык кылырга тиеш түгел Аллаһтан башкага. Бу бөтен дөньялар бәндәнең, мөселман кешенең җанына караганда хөрмәтлерәк түгел, киресенчә Аллаһ Тәгалә каршында дигән бөтен дөньяларның юкка чыгуы җиңелрәк, җайлырак дигән бер мөселман кешенең үтерелүенә караганда. Шуңа күрә дә бәндә гыйбадәт кылырга тиеш түгел, малга да, башка әйбергә дә, дәрәҗәгә дә, урынга да, сәламәтлеккә дә, яки балаларына да куллык күрсәтергә тиеш түгел, яки бәндәләргә үзе кебек. Бәлки бер Аллаһ Тәгаләгә генә гыйбадәт кылырга. Һәм бу әйбер барлыкка килә, Аллаһ Тәгаләгә инану, һәм дә җанда иманга килгәннән соң тынычлык табу, Аллаһ Тәгаләнең олылыгы, бөеклеге турында уйлап, фикерләп кенә. Шунсыз барлыкка килми. Шуңа күрә дә кайбер бәндәләр иман китергәннән соң да, намазларын укып та, уразаларын тотып та, диннән чыгып китүчеләр дә бар. Чөнки аларның җаннары ислам динендә тынычлык тапмаган. Күңелләре тынычлык, җаннары тынычлык тапмаган. Җан, күңел тынычлык тапсын өчен диндә шушы алда әйтелгән, Аллаһ Тәгалә кушкан, Аллаһ Тәгалә турында уйлау, аны зикр итү кирәк. Бигрәк тә күңелдә Аллаһ Тәгаләнең аятлары, Аллаһ Тәгаләнең дәлилләре, Аллаһ Тәгаләнең бөеклеге турында. Шулың турында уйламыйча, фикерләмичә кеше инануга һәм җан тынычлыгына килә алмый. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб." Аллаһ Тәгаләне зикр итеп, җаннар тынычлана, тынычлык таба түгелме дигән. Йөрәк зикере, күңел зикере, ягъни Аллаһ Тәгаләне зикр итү, ул алда әйтелгәнчә Аллаһ Тәгаләнең дәлилләре безгә җибәргән дөньялыкта булсын, Коръәндә әйтелгән булсын, үзебездә булсын, Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән һәм дә безгә күрсәткән дәлилләре турында уйлау, фикерләү. Кеше күбрәк Аллаһ Тәгалә турында уйлаган һәм фикерләгән сайын, аның җан тынычлыгы һәм җан рәхәтлеге арта. Иманга, исламга килгәннән соң җаны тагы да ныграк тынычлана һәм рәхәтлек таба, Аллаһ Тәгалә турында уйлап кына. Әгәр Аллаһ Тәгалә турында уйламаса, аның инануы һәм дә тынычлыгы күңелендәге кими, артмый. Шуңа күрә дә иң хәерле зикр, иң хәерле Аллаһ Тәгаләне искә алу, ул күңелдән Аллаһ Тәгалә, күңелебездә Аллаһ Тәгалә турында уйлау, фикерләү, аның кодрәте, көче, даны һәм шаны турында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән: "Хайру зикрил хафию ва хайру ризқи ма якфи." Иң хәерле, иң яхшы зикр ул яшерен булганы ди. Һәм иң хәерле ризык ул җиткәне ди. Ягъни артык булмаганы, җитеп барганы. Җитмәслек тә түгел, артык та түгел. Иң хәерле ризык шундый ди, җитеп барганы гына. Һәм иң хәерле зикр ул Аллаһ Тәгаләне искә алу, яшерене ди. Һәм иң яшерен зикр әлбәттә тән гыйбадәтләре күренә торган зикр булса, тел гыйбадәтләре ишетелә торган зикр булса, күңел һәм йөрәк гыйбадәтләре яки зикрләре алар иң яшерене. Шуңа күрә дә иң хәерле зикр Аллаһны искә алу, күңелдән, йөрәктән, аның турында уйлау, аның олуглыгы, кодрәте турында уйлау һәм фикерләү. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы зикр итүне буйырганнан соң әйтә: "Истагину бис-сабри ва-салах."
hem yerdem alığız sabırlık hem namaz bilendi. Yani koşulup gide. Allah Teala'nı zikir etigiz, hem yerdem alığız sabırlık hem namaz bilen. Çünkü sabırlık kılı hem namaz ol Allah Teala turunda uylauğa kitire. Allah Teala turunda fikirlerini, Allah'ını iske alığını daimi kıla. Hem kişiye tevfik hem hidayet bire, şuşu işinde devamlı bulun. Yani Allah Teala turunda, onun kudreti turunda fikirlerini, uylauını devamlı kıla. Hem kişiye tağı da inanıvın nığıta hem de canına rahatlık hem tanışlık getire. Bu indi ikinci ayetteki kebek şulay olan Kabut suresinde 45. ayette Allah Teala ayta İnna salate tenha ganil fahşai vel munkar. Haklıkta namaz tıya fahişlerden yani naşar amellerden hem naşar sözlerden hem naşarlıklardan yamanlıklardandı. Hem şurlay deyip etkenden son yani namaz tıya yaman işlerden, yaman sözlerden hem yaman uylardan. Ve le zikrullahi ekber deyip Allah Teala artında ayta. Allah'ını iske alu zikir tağı da oluraktı. Namaz oku hem de gıybedetler, tentil gıybedetleri ne qaraganda ko'ngil gıybedeti Allah Teala turunda uylav fikirlev oluğraqdı ve la zikrullahi ekber. Elbette Allah'ını zikir etu iske alu ol oluğraqdı. Çünkü bu eyber Allah Teala'nı ko'ngilden uylav iske alu oluğluğu turunda anı danlav ol Allah Teala'ga gıybedetke kitire. Til bilen gıybedetler hem de ten bilen gıybedetler şundan soň onun neticesi bulup tura. Bende Allah Teala turunda uylagaç, onun uluğluğun, büyüklüğün anlagaç, kurgeç delillerin uylagaç, fikirlegeç, ol Allah Teala'ga gıybedet kıla başlay tili bilen hem de teni bilen. Allah Teala şu ayetlerde bilgirte. Namaz ol sebep hem yerdem. Allah Teala şunun arkasında kişiye hidayet, tevfik bire, uğuşlu kıla anın şuşu Allah Teala'ga inanıvın hem de canının tanışlığın imanға kilgenden soň. Şuna göre de Allah Teala'ga gıybedet kılığının en ulularından, Allah'ını zikir etünin en ulularından Allah Teala turunda uylav hem fikirlev. Meşitler indi Allah Teala'nın yurtları. Eğer bir kişi kilip mesela gününe 5 minut bulsa da oturup tursa, Kur'an okuda gıybedet elbette. Tesbih, zikirler, namazlar da gıybedet. Lakin 5 minut oturup durup Allah Teala turunda, onun büyüklüğü turunda uylasa, fikirlese bu tağı da olarak gıybedet. Çünkü kalgan gıybedetler şundan kilip çığa. Kişinin inanıvından hem de kişinin canı tanışlanıvından, imanға kilgenden soň Allah Teala turunda uylap. Şuna göre de indi meşitlerde de kilgen kişiler oturalar iken onun yanına varıp söyleşe başlarga gerek mi? Görüne indi mesela kişi bir özü oturayken başka kişi kilip kireyken bu Kur'an okup oturmuyor, namaz okup oturmuyor deyip onun yanına kilip söyleşe başlaylar. Lakin meşit bit Allah Teala'nın yurtları Allah Teala'nı zikir itir üçün tüzülgendi. Yani ayrım namaz üçün güne tügül. Allah Teala'nı iske alır üçün tüzülgen bu yurtlardı. Şuna göre de muhterem cemaat namaz, Kur'an okular bilen birge mine şu şeyin ulu zikir bulgan Allah Teala turunda uylav, fikirlev, onun delilleri, ayetleri turunda uylav, fikirlev, onun büyüklüğü turunda şuşu tüp zikir bizning bulurga tiyiş. Hem şuna da vakit bireyik. Dünya işleri bilen meşgul bulup, farzlarını öteybiz deyip, farzlar bilen yine meşgul bulup tügül, şuşu farzlarını ötevge kitiretirgan, bu dünyada da ahirette de bizge saadet biretirgan, inanu hem can tanışığı kitiretirgan Allah Teala turunda zikir kılayık, Allah Teala turunda uylayık hem fikirleyik. Çünkü uylagan sayın, fikirlegen sayın kişinin inanuvu nıgıy hem de canı tağı da tanışlana düşe, hem nıklı bula hem daimi bula gıybedetleri, hem dünya hem ahiret bəxtine, saadetine irişe. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون